Igitondo cyiza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel ya James Sport Fans ndetse na Reaction Football. Bahaye ikaze nanone, bahaye ikaze mu makuru y'imikino muri Sport Update News. Hamwe tugiye kwibukira hamwe cyangwa se kurebera hamwe bimwe mu byaranze imikino ndetse n'ibivugwa. Turahera ku ikipe ya Rayon Sport yasubijwe na Ferwafa mu kibazo cy'umukino wasubitswe ku itariki ya 17 ugasubikwa kubera imvururu zabaye muri stade ya Bugesera, abakunzi ba Rayon Sport batera amabuye abasifuzi ndetse banashamirana n'inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwabo bw'ikipe ya Rayon Sport bwa Natade ndetse n'abakinnyi babo Bamuhire Kevin ndetse n'abandi. Rero Ferwafa yagize gutya ikora inama y'igitaraganya. Nyuma y'inama hasohotse imyanzuro ikurikira. Ikipe ya Rayon Sport Ferwafa yavuze ko match izasubukurwa ku itariki 21 z'uku kwezi kwa gatanu 2025 ku isaha y'isa 10. Ibyo ni ukuvuga ngo umukino uko uzaba uteye nta kintu na kimwe kizahinduka ku byabaye mu mukino. Ni ukuvuga ngo ibitego byabaye bibiri by'ikipe ya Bugesera bizakomerezwaho kandi umukino utangirire kuri wa munota wari ugezeho ku munota wa 57 uwo mukino. Hanyuma abasifuzi bari bayoboye umukino n'ubundi nta bagomba guhinduka, baracyari babandi bari bayoboye umukino icyo gihe. Hanyuma ikibabaje kirimo nuko iri mu mikino yose isigaye Rayon Sport izakina nta mufana n'umwe wemerewe kwinjira muri stade, mbega igihombo. Ikindi Ferwafa yavuze ko igomba kwishyura 20,000 by'amadolari babereyemo umutoza babashije kuba bakwirukana umutoza Robertinho. 20,000 bye bagomba kubimwishyura. Ibaze kuba ikipe bayibujije kwinjiriza abafana ndetse bakaba bayitegetse kwishyura umutoza Robertinho. Imagine. Rayon Sport ni ikipe y'abaturage rero mwibuke gukanda akanyenyeri mugakandira iwanyu mu rugo, apana kuzaza kuri stade ngo muje kureba match yandi mwareberagaho match. Nyuma ya kandi akanyenyeri mujye muyishurira iwanyu mu rugo. Ikindi rero English Premier League yakomezaga kuri iri joro ryakeye. Ikipe ya Liverpool yananiwe gutsinda ikipe ya Everton, byarangiye ari ibitego 3 bya Everton kuri 2 by'ikipe ya Liverpool. Ni ibintu bisa n'ibyatunguranye gake. N'ubundi ikipe ya Brighton tuzi ko ari ikipe ikomeye, ariko ntabwo twari twiteze ko iza gutsinda ibitego 3 mu izamu rya Liverpool. Rero byarangiye ari ibyo bitego 3 byagiye mu izamu rya Liverpool. Uyu munsi rero hateganyijwe imikino iri buze guhuza Crystal Palace na Wolves ndetse na Man City na Bournemouth ku isaha y'isa 3. ngira ngo nibyo. Ikindi navuga kuri Rashford, bashaka kwinjira mu ikipe ya Chelsea. Rashford turashaka kumuha ikaze mu ikipe ya The Blues guturuka muri Manchester United. Welcome tumuhe ikaze aze gufatanya na ba Darabi Yoyo ndetse na Nima Tweke ndetse na ba Nicholas Jackson. Tumuhaye ikaze. Murakoze.